masinoma muthenya wa Jumaa nĩ hĩndĩ ya kũhũra njeki ikundi itiganĩte thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Nyeri Taũni, atongoria aya magĩthiĩ na mbere na kũhũrĩra ndebe thirikari ya President William Ruto. Kuwa na safari sasa karibu miaka mitatu baada ya nyinyi kuchagua serikali. Kwa hivyo ile kitu iko na maana ni kujiuliza ni hatua gani ambayo serikali imepiga kutoka sasa, ili pia tujue ni masuala gani ambayo bado yamebaki. Turiganirwo ithuĩ Kenya tukariganirwo President Ruto akĩingira gĩtĩ-inĩ dola yarĩ igana rĩa 60 na ici igana rĩa 30 mutuo magana ma 60 ũmũthĩ igana rĩa 60 nĩra katiwĩra. Atongoria aya matongoretio nĩ mũnini wa President Kithure Kindiki mugĩte ona thengia wa atongoria ngũrani gũkorwo na wĩyathi gĩgatiba kunyita mĩaho ĩtiganĩte mbaru atongoria mabatie kwamba gũkinyĩria mũingĩ ũtungata. Lazima tujue kutofautisha wakati wa siasa na wakati wa maendeleo. Lazima tuwe na tofauti ya wakati wa kazi na wakati wa kampeni. Mambo ilisemekana wakati wa kampeni. Tulisema mama mboga atainuliwa atoke pale mavumbini, mahali anachomeka na jua, anapigwa na vumbi, ananyeshewa kukinyesha, ajengewe masoko ya kisasa ya kifahari, masoko yenye inajengwa Nyeri na Kenya ingine. Ninetwakete Teto Boys netwakete ando itwange korwa muroraga wira niehanaine na gatinga no tondu turi na wa matinga ri tiga maundu ma wa matinga mutikanamene ni hunyo wa gatinga. Ihoya rĩa ũrũmwe thengia wa mĩrũgamo ngũrani ya kĩũteti rĩkĩrutwo makĩenda a Kenya gũikara na thayũ mwerekera-inĩ wa gĩthurano gĩũkĩte. Nasema one term ni haki yao ya kikatiba, si ndio? Lakini tunajiuliza, ukiambia watu one term alafu mimi nikikwambia two term nikwambie two term na agenda yenye inaambatana na hiyo two term, na kuuli Usiue ndugu yako kwa sababu ya mwana siasa. Kwa sababu leo nitashikana na huyu, kesho nikikosana na yeye akienda atasema mimi ni mbaya. Nikimuita nimwambie yako ndio hii, ataanza kuniita mzuri. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogo.